basho kahle namalela bathi uma ngabe uvote ungavoteli umuntu usuvotela inhlangano khona lo video yakhe ngizomfakela libafakela ngoba hayi uzikhulumela yena ngowakho umuntu uthi uma uvote uzathi uma ngabe ANC ikhethe upresident wesilima sabaZuma kodwa isilima sabaZuma wena votela iANC ngoba ngelimi isilima sabaZuma sohamba singabe upresident ingelomuntu kusho yena nawo wethina sibambele intulo sisabambe zathi akakwazi uNamalala usifundisike ezingaka zokubaleka iANC azosilahle kugcineni naye insuku sozibona ziyaphela ha uthini ngekusasa lethu abanga nje community ovula umdala kangako ngosuku ukuthi ya MK ngobula nje uNamalala avele uNkulunkulu aqeshilana don't come at this thing and it's not insensitive. The fact of the matter complaint ukufaka umuntu natural akekho complaint umuntu that live forever. Great leaders comrades Nelson Mandela at one point they have to depart this way. All our time they have to depart this way. Inkosi ezinkulu ezidlonfayo ushaka wahamba emhlabeni akekho umuntu ophila forever kodwa futhi siyalazi ukuthi basumdala leswaye moya emngcwabeni komuntu omdala sangathi esidala nogogo okanye umkhulu awufiki labantu abaziginqa phasi abasafele awema awufika nje ukukhalwa nje kodwa ngaphela kubuhlungu kodwa sekwamukela ukuthi uphumulile umuntu omdala manje ke wena una 40 una 30 una 27 una 50 uthatha impilo yakho uyibeka emntwini ibhathile selekathola noma inini project imasibaba community is unfair zange silandele isifiso kabindi lenkezelelo wayimncane isifiso zange silandele ulomisa babese bancane labo lokho ngoba sakahamba nabo lokho 30 years yabo fela silandele nje lo seke entambeni hayi ngeke udlala besimthanda impela bona manje kulenzela luhlathana ethi besiyinkosi yakhe besithanda impela ikhehla kodwa phela besingathanda uDANC uma ngabe becabanga besimthanda uDANC uyosixolela abantu ngomshuluzi sizosala la kwa-ANC thina ahambe nabahamba abambalwa nabasebebuya futhi abanye babona futhi ke abantu abaningi be-ANC comment abahambile wafuthi nathi sikalenzi futhi abantu be-ANC abaningi abanye abantu yabona la ukuthi hawu umuntu nje nawe uyaqala ukubona ukuthi hawu kanti ukhahleleze kanti upolitician we have never thought ukuthi ukhahleleze wazi ukuthi ukhahleleze umuntu oyinyanga othatha abantu abafake ngaleni abarekodise afike lapha abantu sebemsendele ukuthi ukhuluma ukufake la khanzisa ikhandlela usho ukuthi ukunqobo bathi nenkinga zekanti yakumamela kanti uma ufika ngale wena ekucula hayi uquntayenze yena hayi uyawazi yabo then nangethu ukuthi ivolution ethe elithi abantu abanje then bethu blows ukuthi abanye akakaza yabona ku-ANC ukube naye what committee yabo ube lo SGB schooling mhlawumbe isikole lokho ayiprefect yabo umuntu nje nani nibazi ukuthi ayibo omnye akakasaqoyo nje uqobo usefuna ukulandela abantu into akaza akhe umuntu oyedwa la convince ukuthi akholele kuyena ukuthi athi ngiyathanda that's why umuntu nje ngempela usethi ngeke and it's not gonna work like that then comrade omunye ufuna sikunyamezele singalinge comrade siwasuse ama-posters amanye ama-parties no don't do that singawasusi bawabeka ama-posters wabo sibeka wethu singabethungi sikhulume ngokuthi why abantu kufuna baqhubeke bavotele ukhongo why abantu kufuna baqhubeke bathembe ukhongo bazasho zonke izinto lezi ezimusangana singazinaki bazosiprovoka singabanaki because nami ngihambile impela yabona ukuthi bona akufani yabona i-mobile TV i-mobile fridge kumbe yabona i-mobile fridge tholakala yonke imizi komile enemncwa yonke imizi enomemulo
yonke imizi enomembezo, yonke imizi enomshado iba ne-mobile fridge.